Arimũ ba ECDE kaunti-inĩ ya Meru nĩ bakũria thirikari ya kaunti kurekeria baruga ciao cia kwandikwa. Bariuga igamba rĩrĩa rĩrĩ koti rĩu njĩri-inĩ ya siasa bakenda gavana Mutuma gũtonyera na kũbatethia. Mũthuri Muriuki gatumenyithie nkoroki. Kiriro kia arimũ ba nationally ne kaunti Meru barane bakuromba thirikari kaunti Meru kwithura kibatekera githura mwanya na gutigira tigamba rĩ kotini nĩgĩ kwandikwa kwao rĩkithwa rigiteitwo nikenda bona kanya kwandikwa na kesi ene to ethirite kia irishwa kwa itare nene tokerwo iruare ya chencho ya ikwa the next month na tota ikwa hearing at least inya one of the ECD teachers ba appear in that court bathikira kesi eu ntuko ya iruare tororia awaibo governor nete yoke nene intervene case yu mekotine kenda tomba ku release rwabara chieto wengwa na awira rawa kawira no igiri amba kotini lakini up to now tutaiwa kawira wengwa na awira wetu igiri amba kotini tebo loi tutaiwa kawira ke mindi akiwa tu igiri amba kotini na muri batrimane aya atocho karenge gavana kumwanka thai yamba tutaiwa reke amboa ni tonto yamba igiri kotini yamba rite kwa amboa karenda kuria itare anatea yamba rwere karia mwankari bakigwa tikuguru kwao kona county assembly ya Meru ikiathura mbeca cia kwandikwa indi bakona muthiene mbeca ici ikwa gwitenguge ingi na batigwa bo batiandiki na kuma au torigwa mbeca iria ciari allocated kenda tiomba kwandika arimu ba ECD itiere diverted ke manto yange na inyatha as we talk kwena 44 million irekirire no to bari mu ba ECD na still we have the same fear that better unyeche no tuma maruo kwa tweka ari mu ba ECD still batonekana ya kintu itukomea there is another addition of 44 million iraitengi as per now kuandika ari mu ba ECD nete yoke nene our able governor our father our reverend listen to us we are crying itokorira na itokoromba million 44 kia kwa diverted into other projects arabo gitiranduka ja kutha thirikari itethwe gitwambitere mbere kimya kithira kimya kiu kingi bakethwa bakiandamana kwinyirio ntububu kato yo wa kubumenyethia ati tukaithira twina maandamano tariki o kimya kira twitite nchumaine na tukaithira tukidemonstrate nonto itukona Mr. Awaebo Nkabana mbete iria aikia rutere rungi private iraitukuru muntu atakwandika 5000 owe is excellence ukathano ruare nyalanti eteria so ndi batu twina thina nene na bwibwo tokwira na togwaro yo itokwanda ari mubethanu barwa tiengwe kethe batethanu barwa tiengwe next week tuko kwa barabara Muthuri Muriuki Woro TV mutiriro kanga